utaje na njerenge ninde more mito ande mete na ndona utaje na njerenge ninde mamundo kwa ngathomithia twana twakwa tegera imanto jaja no ndo bare jaba karonga manande tu narwe kinya koroma totaro matotindete kuga mbuntu ko yombe twato kothirwa burupo garaka tothirwa itototegereni tone bya korana ke uni ndomba ke buti ndira go kainae kaijere narwe yo kaingani njogu mugwanja idereta yekene mtu emore imbitigete itothirikari totegereni Nkilipotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi Ibwega ki Mutegi nonto buante toyo tugitana mbere no mukandarathi uria ukuthondeka barabara ya kuma Isiolo kwerekera Mogadishu na mbere tienkuchanio na kariba Ndumuru na Buru nterechia Igembe North nonto bua kubata Ngugi nande mubunge wa Igembe North Julius Taitumu natonyerete na kwaria na mukandarathi uju ni kenda andika akariba Buru na Ndumuru nyuma ya barabara eje gukinya nterechia Igembe North. Murithi wa ba ari nacio mukandarasi uria ukuthondeka barabara ya kuma Isiolo gukinya Mwaka Mondagashi akinyite Buru ndene ya Igembe North akarina turiba ntureje nibomerete na mateta jamaingi iguru ria wandiki wa Ngugi project yete to bibi atumireji ya nathwa atomerita narere to ekinya kenda impote yantu beto na faindira nyingi tutate tutirwe akariba bandu muru na Buru ndene ya Igembe North baugite ni batitwe Ngugiji aria mubunge wa Rutero Julius Taitumu arikitie gutonyera ni kenda komba kubonokia na ndo aci barabara iji komba kuthira na barabara ithondekwo uria kwagirite to ya antu kwena arua no ntobakiriro na kitheto kira kirari na antu betu barabara tangu ya kitheto kira kirari muno kana malalamiko yari sana ni antu kwa ibakweya bandikwa na arua bakabutwa ruyu kana ukene tukwarire uyonthe na thainyanya hii Madam Susan uro in charge of human resource tukaria nwe na kinya baba baromerete batwira bakarekebisha mantu ya mishara kinya tukwariria twina mheshimiwa Mithiaru ura MCA wa etura ri na inkumya kinya na aria na witikaniriria ibukumya thaibu kwa wanya transport ya witithwa na malori mbere ne tondekana na twetikaniriria buronene ngwe ira itesia skilled labor kana ira ite na utaaluma ama ira itesia kitaalamu tuonto engineer kana mtura uthomerete yo ni abantu bakuno na ndi mukandarasi uju amwe na mubunge wa Igembe North Titus Taitumu ibarikitie gwitikaniria akarina turiba Buru ni bapaterio kwe wakanya kambere kiri wakibo barabara ejirira ya kinya Igembe North tukwa bunge bwegiro tongeria bwenu nikenda buthabona mwakilishi wao wenu ora watumenyetha cia thinere ariko iriau nikenda kinya butha kwe muntu kureta link kana kureta mantu kiri administration ya kambere ko iji na hiyo itafanyika ili tuwe tunajua ni kitu gani inaendelea. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Buru na iucha murithi wa ba kuma mirigo ya Igembe nicho tia tuingira nteto cia Meru TV rukiri no indi nitucokerete nikenda tugakumenyithia jari mangathetini rukirirwo na rwakiri mubango jwa turingeme turi na nthaka egwitwo Faminas Muthuri wa Kimathi nimetagwo Nancy Ndogo.